Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Masua malulia magelia mataliak tanchikpa ujankichik kamaugeliakuna pelayuna kainatariki chaygarmuchkanchik rimarininchik nisqan programanachikwan kunan iskay chunka pusaqniyuq octubre killa iskay chunka pusaqniyuq octubre killa piña tarikullachkanchik wawqillaykuna panichalyaykuna chaynaqa riki oranchikpas 8:07 de la noche ñarikuranchikpas kay piña saludo para Vilcas Huamán, para Najarro Wilber, Vilcas Huamán manto, y harimos que Najarro o Wilber, Jaina Puncho, Rima Pega Muyawayanis, Pajelacamos Jamanarique, Ñawincha y Gorjanchik, Choricao, saludo también para Denis Choquecava, Paemike gerente de la radio Ricao, yo digamos que China. Hay programanchik a través de redes sociales, plataformas digitales, chayniyata que hay frecuencia 100.5 y frecuencia 89.7 a Radio Agricultura. Willakuy marica apurallaman uqllaykuna pallaykuna willakuyman apurallaman porque willakuykunapas kaylawmanta waklawmanta chayarimuchka bueno kay willakuytaraq rikaw yachananchik narika uqllaykuna pallaykuna ña riki kachkanchik wawa tiempo punchawpi ña rikaw ña kay sabadumanta qallakuykunkichik ña rikaw urayta pero kay sabadukamaqa chunyayaronqa pero igual ama hornopi kichkichakunapaq o kichkichanakunapaq ña puntachkankichik ña rikaw wakijarantipaq rikaw wakijariki kisay limamanpas maymanpas illachinaykichikpaq ña ruwachakuchkankichik ña rikaw y allin costumbretaqmi kay tiempo triguchamanta tanta mikuy y chaynallataq hamuchkantaq punchaw limeño chay panetón nisqan mikuypa rikaw diciembre entonces kayqa tupumuchkan rikaw chaymantaqa bueno sapa tiempo rikan mikuyninchikwan pero especial kay tiempopa wawqillaykuna pallaykuna kay tiempopi ruray kachkan pero ichaqa wawqillaykuna pallaykuna ichaqa kay municipalidad provincial de Huamanga nisqanmanta riki asuykunku panaderiakunaman tensi panaderia con nakachkan hacha okuchawasi okucha aka cuidado lleguna cuidado panaderia yoskuna misillataps uywaychik ya montajari que se pichayko echa okucharikos paqari que majtalladan chaychik kuchucham yanta okuchap como chay máquina con chay kuchuchan mariki lagachakoron chay mantarikao lluqsichamun unarisqan yarqarisqan oralla rikao warika inspección nisqan toraykunku naspas panaderiakunata clausuraykunku cucarachas chaykunapas asqachariki chay ukucha y cucaracha rikao kan arañachawan ukchakunapas kan pero wawqillaykuna pallaykuna cuidawan ruwaspaqa ruraychik riki pinqallapas pinqachismun yariki chay panaderiayuqta
si chumkaina mana allinkunata hawankichiknaspaq. Pero kay wamangapi allinmi autoridadkuna rikichay inspección nisqanta ruraykuyachkan mana chay hacha tantakunatapas mikuptinchik wiksa nanaykunapas hapillawancha. Marri wawqillaykunapas rikkuna marri kay sasa chakuy rikaw, kay sasa chakuy pasakurun wawqillaykuna panillaykuna kay parkuna ikalawpi bus poyti korosqa wawqillaykuna pallaykuna kay Fundo Pedregal nisqanman kay runakunata apachkaspa y chaypitaq riki kirisqa tarikullanku rikaw kunan temprano rikaw chay Fundo Pedregal chaypi riki kachkan tarpuykuna chay cosechaq riki peonkuna rirqa y justamente chay poyti korosqa ishkay chakuykuna pasakuchka rikaw ikalawpi uklawkunapipas wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu mana chayllachu kay sasa chakuypas kay vía los libertadores pekunan achikyaran wawqillaykuna pallaykuna mana allin runakuna posiblemente kaykunaqa chay suwa ternakuna suwa policíakuna porque yachisqanchina policíakuna riki kay suwa rikurunku rikaw incluso según entrevistakunaman hina policíakunas prestan armankota chay suwakunaman alquilakunku 500 soles, 1000 soles ya alquilakuy amaykita semana ya 1000 soles ta asaltamos wañurachimun kutikachipkaqa ya dispararqankichu piskay balachallatam ya practicaspam chay balata tukururani nisaqñachik chay no creo hasta policía alquilakunku armankota chay delincuentekunama. Por lo tanto también son cómplices. Y me pasa con kay vía los libertadores nisqan wawqillaykuna pallaykuna runakuna armayuqkama balayuqkama chayman nisqan ima armawanma chay asaltanqaku a ver armayuqkama balayuqkama asaltarusqaku yaqa pichqa ómnibus interprovincial nisqanta wawqillaykuna pallaykuna pichqata paykuna kay Huamangamanta rirqaku rikaw kay Limaman yachqanchikna kay Huamangamanta mayor parte lluqsinku kay horataq ña mayor parte lluqsirunña último carruchosmi las 11 lluqsin 11:30 11 bueno kay carrukuna riqta riki chay asaltarusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay zona chawpi nisqan lawpi kay rumi chakapi kay rumi chakapi chaysi kay carruyuqkunata riki nikusqa kay chunniqchaman aparusqaku chay carrukunata wawqillaykuna pallaykuna chay chunniqchaman aparusqaku y chaypi riki wawqillaykuna arma en mano chay pichqa omnibuskunata asaltasqaku chaynata ninku rikaw qipan qatiqpas kasqa rikaw antesana rikaw kaypi justo churaykusunchik antesanata kayqa denunciakuchkankuña comisariapi policiakunañapi ayta antesana algo curioso pasakurun pichqata ña asaltachkanku ña chay qipanta rika antesana qhispiykusqa chaytapas rikaw 9 de la noche chaytapas riki atajanku armayuqkama pero ichaqa chay apachkaptinku chay carro chakakurusqa iskay postikuna kachkan riki seguramente chay ñanpi rikaw chaypi chakakurusqa y chaypi chakakuruptin
mana punkuta kichayta atisqakuchu yaykuspa llapi imakunatapas chay runakunapas tarik celular, teléfono. Bueno, celular, teléfono. Joya, relojes, imatapas joyajitapas, imatapas tarikusqanku apakunanku mana atisqakuchu, mana chayqa pichqala, mana chay pichqalachu kanman karqa, sino suqtantin tariki asaltanman karqa. Y quizá más tapas asaltanman karqa chay antesana chakakurusqarik. A propósito ña chakarurarik, a propósito chakarurarik, veraqocha. Enas chay chakakuruspa mana ña puntaman hipaman ya ni punkutapas kichayta atinkuñachu. Y chaynapi kay antesana pereqkuna salvakurusqa mana chayllachu nin. Astawanja chaynaruptinsi chay delincuentekuna piñarukusqarikaw. Hinaspan chofer tariki matam kayta ruranki nispa baleayta qallarisqaku. Antes chay bala mana hapirusqachu awqillaykuna pallaykuna. Chaymanta ñataq rikaw mana ña atinkuñachu ñariki ñan bloqueasqaña. Mana ña mas omnibuskunata atinkuñachu asaltayta porque ña chaypi carro chakakurunña. Porque mana de frente carretera pichurik asaltasaqchu, no, carretera sayachispanku, uklawman apasqaku riki chay carrokunata rika uklawman astasqaku chaypi asaltanankupaq. Incluso ninku kay antesanapa chay bolsa especial bolsa riki kan, bolsa contra accidente seguramente chofer pañawpaqninpi punkupi chaypis riki chakakurusqa bolsa. Chayqa chay chofer palawtapas kichaspa mana balellawan sino kichaspa wañuchi imanmanpas karqa, pero chay bolsa contra accidentes ninku riki chay salvarunman kasqa ninku awqillaykuna pallaykuna. Y chaymanta riki pasakunku riki mana ya kayllapi ya suficiente, porque huko empresakunata asaltasun ya kaypi ya musyaramunqakuña mana ña riki atisuña ya mejor pasakusunchik ña nispankos pasakusqaku awqillaykuna pallaykuna huko camionetapi yana camionetapi seqakuyku pasakunku kay rumichakalawman chay rumichakamanta hinallachu seguimurqaku kaylawman Vía Los Libertadores icha waklawmanchu qhiwirurqaku waklawman qhiwiruspaqa manaña control kanñachu rika kachkan ñankuna rikayna llaqtakunaman riqkuna chaynakunaman qhiwiruspa riki ayqichakurqaku posiblemente waklawman qhiwirurqaku rika Huancavelicanlawman rinaman chaylawman rikaw. Así que asaltantes wawqillaykuna pallaykuna carreteranchikunapi. Cuidado con estos asaltantes. Ajaya kay bustapas chaypi antes riki chay antesana pereqkuna salvaron rikaw. Chaymanta riki aymantapas allimanta riki qurquchakamunkuña chay tumpa taqñusqa chankunata riki planchapachayku allichachaykunku ya no es nada grave pues no. Ay chaynam pasakuchkan kay Vía Los Libertadores chayna niripunapaq hinañachu awqillaykuna Limamanpas chay asaltantekuna lluqsimuchkan yapa kay carreterakunaman. Y kay ñanninchikkunaqa riki chon niqaw policiapas maypi kayta kanchik pero chay policiapa kananpi asaltopas huklawkunapi y señalkunapas kantaqchu natin más fácil paykuna munasqanku turwakunku riki wawqicharaykunapa nichallaykuna. Ari chay pasakurun riki kunan llaki pasajerokunapaq Limaman riqkunata riki mas kayta ruranku porque Limaman riq mayor parte riki wawqillaykuna pallaykuna qullqichay rinku riki principalmente negociantes rikaw kay punchakunapaq richkanku riki kay feria riki kanqaña kay feria de Todos los Santos chayman riki rantipakus imakunatapas apamunankupaq illachkanku Limata negociantekuna anchayta riki aprovechayta munachkanku riki kay suwakuna wawqillaykuna panchallaykuna chaynapi ya kay sasachakuy kay Vía Los Libertadores riki marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari
Chayñata que Limapi kay accidente pasaron con tren chocaron wawqiykuna palaykuna kay bus bus ruta buswan rikaw o línea nigo ruta ningota bueno chaywan chocaron Limapi kay el Agustino Nisqampi imaynam kay pasakoron a veces kay carruyuqkuna yawchayuq rikaw tren Jamoraña carjata riki kay cruce rikaw cruce tengo aclao picarja congestión vehicular rikaw acá lo con nari que chimpanango andianga ñakach que chay bus riki chay picarja riki chay carro kuna jipan rikaw pero ichaqa chay riel riki chakakosja hawampi incluso Uclauchampipas, según video manina, Uclauchampipas kachkan auto taparor gari que chay tren amonanta, pero tren gari que purin tete nispami que ma bullaricos pam chay tren ga purin manam upayachayacho sotella bullachayom. Entonces pero igual ya chakasqa kachkan mana ni hipaman pascotencho mana antes de que ya frenas tin ya jamor tren inas patum pallata tanga chaykos auto taps tum pallata tanga chayko yang kay psayas kachkan kay tren rikao tren gari que macho su kui kaina rikao pisanas rikao chunka chung vagón ningo riki chay pisa chata ya bueno chunka busta wataron que waskawanka menos aisanki ancha enam chay tren gari watas hakama kachkan sapa vagón chay vagón ningon chay sapa pisa chata riki wawqilaykuna palaykuna kan riki vagón de carga apaco vagón de pasajero apaco vagón restaurante chay piskan vagón cama nisqan piskan puñukunapa caro illaqkunapaq seguramente kay tren carga riki mana pasajero cargacho sino o pasajero hipicho sino carga rikao carga Lima per siempre chay pasa con un kay accidente kay Lima laupe pues accidente ojliegona palegona ankaita kanyam jawaron chigña kay michay ika accidente más remario ojliegona palegona ñachay taps jawaron chigña auto kay iskay autokuna pukawan waka ojicha chokarosqa ojliegona palegona kay norte laupe Huánuco laupe y chaypita wañukullasqa ex alcalde ari chay pasakurora Jaina Puncho wawqiykuna paleguna kay kilómetro 190-400 carretera central Pasco Huánuco o sea kay carretera central en Taricao, kay Chaupinta, Arichka norte lauman, o sea kay Andes launinta, y chaypi chay accidente carros jariko ojliekona palekon chaypita se wañu con taita Efraín Leiva Aguilar, ex alcalde de distrito de San Rafael. Chay Huánuco llaqtamanta. Kay zona kay accidente pekasqan zona registra como Chasqui. Chay Chasqui laupi chay accidente pasa corosja. Chay ratolla rico carrokunapas illachkan chay baqayguspanku auxilianku enaspaninko rika policiata chayñata ambulanciata mandamunchik de una vez ta chaynapika yanapakunanpa accidente kachka nispa rico ojliekuna palaykuna de acuerdo nin rikao kay parte policial kay puka Toyota charikao puka iskaynipish Toyota kunachusmi sotelo modelocha Toyota Etios placa W4H181 W4H181 chaytarika aparechkarqa kay tayta ex alcalde Leiva Aguilar 69 años y chayriki chocaron kay huknin Toyota Yaris una Toyota taqmiki ya ves un Toyota Etios Toyota Yaris ojenej charikao chay pas placa rodaje de 2Y 530
y ñawpaqnin pare que chocaron con awqillaykuna pallaykuna ñawpaqnin pare alinta choranakoronku y chaypi taqriki kay apaqriki kay tayta Aguilar wañukullanman kasqa porque ñawpaqnin kachkan kay fotoqa qhipachanmanta tomasqa kachkan pero igual kaypi notakuchkan riqaw notakuchkan kay huknin uji carruchapa kay Toyota Yarispa kay puntachan paqway taqñusqa qawachakuchka hasta chay capote chay motor guardanan tapanan chay capotechaman suqwaqa waris kachkan kay pukapanpas ñutusqa kachkan ari kachkan videopas pero mana churaykamarqanichu videota qawananchipaq y chayllapi kay tayta Aguilar wañukullanman kasqa kamas challa chayñata riki mana sapallanchu illarirqaqa compañerasqata riki Nilda Yobella Valle Villogas 31 años Ion Elvis Puente Valle 7 añitos warmachapas y María Estela Carvajal 28 años paykuna isusiqa kirisqalla tarikurullarqaku y paykunata apankurika hospital Emilio Valdizán de Huánuco chaypi atendiykullanku chaynataq kay uji carruchapipas apasqa tayta Llubis Raúl Poma Rojas 29 años payñataq riki kay Pascomanta kay Huánucoman hamusqa rikaw entonces kay tayta Leibañataq kay Limaman hamusqa rikaw awqillaykuna pallaykuna y chaynaqa ña chayman riki asuykurqa seguramente la comisaría San Rafael Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo y chaypitaqsi umalichkan riki tayta fiscal Paula Carrasco Malpartida y paykuna chay diligencia de ley nisqanta ruwachkanku pitaq huchayuq nispa riki siempre chayta riki qawarinqaku mayjinta chay carriltachik invadirurqa rikaw naspa ñawpaqninpa chocaron riki entonces mayjin chay carrilta invadirurqa imaynanpitaq chaykunata riki chay responsabilidad civil nisqan chay ruwanankupaq investiganqaku mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kaytaqa hawarunchikña kutikuterispam chayllata ruwarusqani ahora sí un ratito pues hawarunchikña kaytañataq bueno chaykama chay accidente kuna riki wawqillaykuna pallaykuna kaypis accidente chus kaypis accidente kaywan tukupachaykusunchik accidentekunata kay warma riki wawqillaykuna pallaykuna warma nisunchik porque mana llumpay warmachu sino alguien ya puqusqaniqa warmaña riki estudianta riki rurasqa estudio de enfermería rikaw enfermeriapaq estudiasqa pay riki justamente chay clasenmanta chiki kutimurqa rikaw clasenmanta kutimurqa y chayna purisqanpi accidentakurun chaypitaqsi choferpas wañukusqa y chaypitaqsi kay panchanchikpa kakichuntapas yachantapas hapichukurusqa chaysi Limapi kachkan riki grave enfermerapaq estudian ña tukuykuqña rikaw ña tukuykuqña estudiante de enfermería porque tukuruspaqa rikaw chayna hampipakuypi purinanpaq rikaw doctorkunata acompañaspa pero kunan paysi saschakuypi tarikullachkan wawqillaykuna pallaykuna Limapi Limaman aparunku operanankupaq pero ichaqa ayllukunapa mana ni qullqipas kanchu ancha saschakuypi riki tarikullanku y chaypita nishkan riki mejoría riki actividadkunata ruwasunchik nispas actividadkunata ruraspa riki chaywan yanapanakusunchik nispa ayllukunapas nichkanku ari kaynam accidentekuna pasakun wawqillaykuna pallaykuna siempre riki qawanlla puririnanchik mana accidentellachu sino hasta asaltokunapas kantaqa mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chayñata riki kunan qhawarisunchik kay Sunafil paykunapa rurasqanta Sunafil wawqillaykuna pallaykuna kay carretera rurayta paralizaykun
ari kay mullipatamanta pongoraman kay launinta rikaw kay launinta rurachkan riki carreterata allinmi chayninta ruachunku porque chaynintañam ari que minusianqañam kay llumpay puri rikaw kay muyurinanqa llumpay kichkiña wawqillaykuna pallaykuna llumpaytañan kichkikurin atin carrukunapas alchallamantaña enten kay iskay launinña kanqa wak launin kay launinta carrukunaq purikunqaku tenga minusianja rika minusianja posiblemente kailao ning richun uraya mareja clauninat kailao mamuka bueno son alternativas fiesta tiempo con África malion pache congestión canampa esan china kai muy orinan garika hasta muy orina mam carro yaja si naña si chayata wakla mareja rich kan kailao mareja apurao kuna ja pasa dispararta y chayna kuna picha accidente kan pero kay mullipatan tariki hirurachkanko kay la pongoran tarika carreterata pero chay perriki kay Sunafil intervení con inaspa clausura y con temporalmente chay obrata Sunafil imaginampe porque paikunariki que según nota de prensa ojillaykuna pallaykuna tariykunku rika trabajaskunata mana sumaq chay implementos nisqanniyuqkuna llamkaqta chayta tariykunku chaynapi riki kay clausura nisqanta riki ruraykullanku awqillaykuna pallaykuna temporal hasta kay obraroraq chay empresario gobierno regional para urachisqanchusmi kay carreteraqa chay obraroraq empresario hasta chay tariki ali chayqa chinan kama chayta chay observación nisqankunata riki sitioman churaykunanku kama ajay kaynata asuykuspa riki paykuna chay intervención nisqanta ruraykullasqaku richkanku rikaw ukulawpiñam kasqa supilla mas ukulawpiña ayaja mayo agay pista toda corrachcanco ahí está Sunafil a ver imaninta que hubiera cocha sonchi estamos en la obra de asfaltado de la carretera Moyepata Pongora en ese lugar donde nos ubicamos en este mismo momento la Intendencia Regional de Ayacucho conjuntamente con los inspectores de trabajo las supervisoras vienen haciendo una fiscalización sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo en favor de los trabajadores que vienen laborando aquí. Obviamente siempre en la búsqueda de que esto vaya al cuidado de la vida de todos nuestros trabajadores de toda la región. Muchas gracias. Bajo ya van grabaikamos ka claro y una obra pericao grabaikamunko y kagay pericao kayna yam kachkaqta tarikun kurikao agaya ukupiñam kachkasa sotillo ukupiña huerta piña rikao chay agaya de que obra kona chay obrero kona ni suncha kay obra ta roras pacha obrero kona yam kachkaqta riki tarikuyan kuinaspa hay que seguramente deficiencias pues no chay obra roray pero ojillaykuna pallaykuna inapi riki chay paralizar kullanku kay anchirikuchkanku campamento ngomanpas campamento kachkan kay obraraqkunapa wakpiqa chakatachus rachkanku rikaw mana chakata sí chakamaq sutillo waknaña o plataforma o imaninku muro contención chaychusmi muro contención bueno chay materialkuna tukuykuna kachkan rikaw ita también kachkasaku rikaw ojillaykuna pallaykuna ya plataformas ya muros de contención kuna chusuaqa rikaw entonces ahí está chayna llamkaqta riki tarikuyanku ojillaykuna pallaykuna hinaspa riki kaypi falta kay nispachik nikullanku hinaspa kay paralizayku kaqalla obra paralizada Sunafil ari kay Sunafil hawarin ña puntakuna nisqaypi hinapas kay llamkaqkunata runakunata hatun empresakunapiqa riki llamkachkanku chayllapa chay implementontinchu kaskuyuq chay sinqa tapanayuq botas niyuq guantes niyuq
si chunguar con una cospaja, huasca con apas, o mallas jacona, mana fácil, cheita, son afel que anotachkan, imagina situación pillam gasgangota. Y paralizar con código que le acompaña. Seguramente wak chacata chororachkanko, chacachos macao, posiblemente chaca o chacatinawachkan, y chamoro contención, wak roraskanko, pero que manacha implementa con una cachcan completo choricao. Y chaina peca y wichai kuliankuche obra tapseta, obra paralizada. A ver si terminamos de ver todo. Bueno, cotico tres machos me. Y la chaila está. Bien. Entonces chaina pasa con una con una pan y chala y con una obra wampas. Maina yinta kan marica ama kai contaloría yacho, sino kai sunafil yachtan chikuna mampas rispa. Hawai kamuninko au. Pai con kai wamanga ya pim la obra con atajawachkan korikao. Y marora koita pasa y wamanga pej muy ukachachkan goma, kai cercan con allá pej. Ahora que pongo al lado, pero cerca ya rico con una pallegona. Pero mana rincho, distriton chiconaman, provincia chiconaman, mana javancho. Chatak mana javancho. Uya el ranquichik, tuya char ranquichik, por ejemplo, pinchos man, sucos man, zona fil risjanta, rincho. Contaloria, eso se acaba, contaloria, me está cuchon, que denuncia con ata chasquigos para que posichales gango en las pachas. Hacha observaciones con atare que rorachkan korikao. Li china pasa con ni ko hile con a pan ni chaya y con un punchao. China sunafil paraliza con obra con ata. Mana obra con atacho, sino que hay penichkan obra con ata nispa, obras nichkamika. Es plural pues. Pero en realidad haré que obrata. Obrata. Cheño te va a con la pelegona. Que hay noticias regionales, como Risparicao, que hay Lima Manta, que hay región Lima, principalmente que hay Lima